ojačali svoj ekonomski status u nemuslimanskim društvima. Drugi oslonac je stav imama Ebu Hanife. Veoma interesantno da je još davno prije i Ebu Hanife i da su njegovi učenici poput Muhameda ibn Hasana Šejbanija govorili o tome, pa evo da u hanefijskom mezhebu, znači u našem mezhebu koji je aktuelan ovdje u Bosni i Hercegovini, ali ne samo hanefijski mezheb, nego i stav je to poznatih pravnika poput Sufjana Seurija, također Ibrahima Nehaija i u jednom rivajetu Ahmeda ibn Hanbela, koji je odabrao šejhul Islam ibn Tejmije, kako to spominju hanbelijski učenjaci, da je dozvoljeno muslimanima vršiti kamatne transakcije i slične ništavne ugovore sa nemuslimanima u nemuslimanskim zemljama. Vidite, ništavni ugovori su zato što ih Islam ne priznaje jer se radi o kamati. Ali obzirom da se radi o muslimanima koji žive u nemuslimanskim zemljama, kaže u ovoj situaciji se dozvoljava da ti ništavni ugovori da se mogu realizirati kao izuzetak iz pravila. Prednost ovome stavu daju sljedeći razlozi. Musliman nije šerijatski obavezan primjenjivati šerijatske, građanske i političke propise koji se tiču javnog poretka u društvu koje nije islamsko, jer to nije u okviru njegove mogućnosti. Ne možeš ti u društvu koje nije muslimansko, nije islamsko, primjenjivati 100% propise koji se tiču građanskih, političkih nekih pitanja, ali možeš recimo što se tiče ibadeta. Niko te ne sprečava da ideš u džamiju, da klanjaš, a Allah ne duži nikoga preko njegovih mogućnosti. Zabrana kamate se ubraja u one vrste propisa koji se tiču samog karaktera društva, filozofije države i njenog društveno-ekonomskog ustrojstva. Od muslimana se u takvoj situaciji traži da primjenjuje propise koji se odnose na njega individualno, kao što su propisi iz domena ibadeta, hrane, pića, odjeće, braka, nasljedstva i drugih propisa iz oblasti personalnog prava, jer to je prepušteno čovjeku na zapadu da može da odabere od toga i da ga niko neće u tome smetati i ugrožavati ga. Ukoliko bi i u tome bio spriječen, znači čak i ako bi u tome bio spriječen i uopće ne bi mogao ispoljavati svoju vjeru, bila bi mu obaveza da ukoliko to ikako može, pazite, ako ne može klanjati, ako ne može abdestiti, ako ne može živjeti ono minimalno, one personalne odnose i propise primjenjivati, onda jedini način je hidžra. Znači, ako ne možeš minimum svih minimuma primijeniti u nekom društvu, znate da je i poslaniku, alejhi salatu vesselam, bila naređena hidžra. Znači, to nije mjesto gdje musliman može živjeti ako mu se ništa ne dozvoljava kao vjerniku, pa čak i oni personalni ibadeti odnosi. Ukoliko musliman ne bi poslovao putem ovih šerijatski neprihvatljivih ugovora, u kome spadaju i ugovori o kamati, to bi dovelo muslimana u situaciju da primjena islamskih propisa bude razlog njegove ekonomske slabosti i finansijskog kraha. Islam treba jačati muslimana, a ne da ga slabi, da mu povećava, a ne da mu umanjuje, i da mu koristi, a ne da mu šteti. Neki od učenjaka argumentirao je dozvoljenost nasljeđivanja muslimana od nemuslimana. Pazite, ovdje po pitanju ovog nasljedstva, da li musliman može naslijediti nemuslimana? Ima pravnika koji su rekli ne može. Međutim, evo ovdje se navodi mišljenje jednog pravnika koji kaže da može. I evo kako je to argumentirao. Kaže, musliman može naslijediti od nemuslimana, a obrnuto ne može. Kaže, islam povećava, a ne umanjuje. Islam povećava, a ne umanjuje. To jest povećava muslimanima, a ne umanjuje ga. U tom smislu je i hadis. Islam sve nadvisuje, a njega ništa ne može nadvisiti. Ukoliko musliman ne bi poslovao s ovim vrstama ugovora koji su prihvatljivi nemuslimanima, bio bi prinuđen da ono što se traži od njega, a da nasuprot tome ništa ne uzima. Da daje, a da ništa nasuprot toga ne uzima. U tom slučaju on bi primjenjivao ove propise i odredbe ugovora koje bi išle njemu na teret, a ne bi primjenjivao ono što njemu ide u prilog. Uvijek bi plaćao, a nikad ne bi naplaćivao. Tako bi musliman stalno trpio finansijsku nepravdu zbog pridržavanja islama.
Nije cilj islama da musliman trpi nepravdu, pridržavaju se njegovih odredbi, da ga u neislamskoj sredini prepusti nemuslimanu, da mu siše krv, iskorištava ga, zabranjujući mu da se zauzvrat okoristi transakcijom sa nemuslimanom, shodno postojećim opće poznatim ugovorima kod njih. Muslimani koji žive u zapadnim zemljama su usmeno i pismeno potvrdili da su rate koje isplaćuju u banci u visini kirije koje plaćaju za stanarinu, a katkad i manje od nje. To znači da kad bismo u ovom slučaju zabranili poslovanje sa bankom uz kamatu, zabranili muslimanu da dođe u posjed stana sebi i svojoj porodici, a to se ubraja u osnovne potrebe. Vidite ovdje, ti muslimani koji žive na zapadu, u Sjevernoj Americi, u zapadnim zemljama, oni su kazali i donijeli, znači, pismenu potvrdu Vijeću za fetve, gdje su argumentirali i objasnili da kada plaćaju rate, podignu kredit, plaćaju te rate, da su vrlo često te rate u istom iznosu kao i kirija. A u nekim slučajevima čak su rate manje nego kirija. I da vrlo često kada vraća novac, znači kada vraća taj kredit, vrati ga recimo za 15 godina, a stanuje pod kirijom, recimo, kad bi gledali koliki je iznos koji plaća kiriju, to bilo onda 20 godina plaćanja kirije. Znači 20 godina plaća za isti novac ili za manje novca ko kada bi podigao kredit uz kamatu. Sve to se treba, znači, uvažavati i imati u vidu kada se donosi fetva na ovako jedno kompleksno i ozbiljno pitanje. Znači ovdje kaže također kako tvrde tako bi on 20 ili 30 godina pa i više plaćao mjesečnu kiriju, a ne bi ništa posjedovao, a mogao bi za 20 godina, a možda i manje, dobiti u vlasništvo kuću ili stan. Znači kako god uzmemo i gledajući u ovo argumentirani odgovor i ovu fetvu, možemo zaključiti da islamski pravnici imaju u vidu situaciju, stanje muslimana u kojem oni žive, uzimajući ova načela i principe da islam teži ka tome da muslimanu iznađe adekvatno rješenje, da je islam objavljen da bude važeći šerijat kao njegov zakon, da bude važeći do sudnjeg dana, ne samo za jednu zajednicu, za jednu državu ili za jedne okolnosti, nego kao što je poznato da je islam validan i da obezbjeđuje rješenja adekvatna za svako vrijeme i za svaku situaciju. Na kraju upućujem dovu Allahu dželešanuhu da nas pomogne da shvatimo ova pitanja koja su od krucijalne važnosti, a to su ekonomska pitanja. I na kraju podsjećam vas samo na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome on kaže: "El mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini ad-da'ifi wa fi kullin khair." Jak i snažan vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika, a u svakom od njih dvojice je hajr i dobro. I sjećate se kada islamski alimi, kada tumače ovo jak vjernik, kažu, pod tim se podrazumijeva jak u svakom smislu. Bilo da se radi o vjeri, jak imanski, ili je jak ekonomski, jak fizički, jak intelektualno, jak moralno. U svakom smislu taj vjernik je Allahu dželešanuhu draži, on je bolji od onoga koji nije u takvoj situaciji, koji je slabiji. I taj hadis svakako može biti jedan od argumenata i dokaza da nastojimo da u našem životu budemo što uspješniji u bilo kojoj oblasti, da prilikom ostvarivanja tog uspjeha da se držimo osnovnih islamskih načela, da se klonimo koliko smo god u mogućnosti harama, a ako zapadnemo u takvu situaciju da se obratimo, ako dođemo u neku situaciju kada ne znamo kako postupiti, kako ispravno, onda treba da se obratimo kako Allah nam naređuje u Kur'anu: "Fes'alu ehle zikri in kuntum la ta'lamun." Obratite se onim koji znaju ako vi ne znate. Vi znate kad se desi da je neko bolestan, potrebna mu ljekarska pomoć, on se obrati stručnom čovjeku, ljekaru. Ali isto tako ako
ima neke nedoumice po nekom pitanju koje se tiče njegove vjere, njegovih postupaka, može da se obrati pitanjem i da postavi pitanje i to je daleko bolje nego da u neznanju živi, u neznanju da učini i sebi i drugome nažao. Molim Allaha dželešanu da našu situaciju i ekonomsku i moralnu i svaku drugu ojača, poboljša, a bit će tako ako i mi uložimo svoj, ako Bog da, trud da to popravljamo i da učestvujemo u tom popravljanju našeg društva. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم